Kita ke informasi mancanegara, saudara. Kelompok Hizbullah kembali meluncurkan ratusan roket ke arah Tel Aviv, Israel. Sistem pertahanan mencoba menangkis serangan itu. Lebih dari 100 roket melintas di langit demi menuju targetnya di Tel Aviv. Sebagian dapat ditangkis Angkatan Udara Israel. Namun, ada pula roket yang lolos dan menghantam sejumlah lokasi. Hizbullah juga meluncurkan roket ke kota Sfaram di Israel Utara. Salah satu roket yang diluncurkan Hizbullah menghantam sebuah bangunan berlantai 4. Berdasarkan informasi dari para medis, serangan ini menewaskan seorang perempuan dan melukai 10 orang lainnya. הגענו לזירה וראינו אכן שמדובר בפגיעה ישירה במבנה עם ריבוי אירועים וזירות נוספות בזירת האירוע המרכזי. לצערי הרב, בתוך הזירה מצאנו, יש לנו שם נפגעת שנקבע מותה. Israel kembali meluncurkan serangan udaranya ke wilayah Lebanon. Kali ini militer Israel menargetkan kawasan perumahan padat penduduk. Serangan terjadi pada Senin malam waktu setempat, menghantam perumahan padat penduduk di ibu kota Lebanon yang dekat dengan markas besar PBB, parlemen, dan beberapa kedutaan besar. Kantor Berita Nasional Lebanon menyebut 2 rudal menghantam kawasan Sokak Al-Balq, menyusul laporan bahwa AS menunda utusannya untuk melakukan perundingan gencatan senjata. Akibat serangan ini, 4 orang meninggal dunia dan 18 lainnya terluka.